ele o toe na o a la uli o a o fili o le palemia o le malo Talo fai. e tangata anu ai fai le fa'aluma ma le fa'aulaula ma le tau fa'avalea ma le tau fa'aleaga ia o nei o tangata loto fa'amagalo tele tula epa ma fai ai le mafai ona outou e fai se tulaga fa'amagalo laga leu o tau veina le mamalo Moni la. so foi sa mo a tia peso foi sa mo e ona fai dole o me tau na fatulaga ma o tau na fasao o tele musu e tu la tala le ele mafai na to e tu tala loaina le anga i mai o le tau fa le anga le fai mai o tau o mai tu langa sili o na tarfe ngai o la ia le lo ia sili o le anga ta fai oi o le pui pui o le fam sinonga pui pui par mene pui pui mal malo tua inga ai whapea ni fontanga sa whai ma le sui palemia. Ia ai manino la lewa e fofola manino. E le ai sesi e na te whai e whai unga na o oe to atasi. Ia la whafonga sa mua. Wa manino ai i lea wala a. Wa tua inga ai ia CEO. Ia le wa tali manino ia le CEO a le official palemia. E le iai ni a lato fontanga. E le iai ni me e le iai fo se lato whatata noanga. Ma le Samoa Observer. Ia e panga lea, ono lea. O le wha o loa tau alawa o le neito e ina maana wha upunga ma tua inga i e whai. Ia ai sirifia tupai. O le nei lava tātou te tauivi ma mene o tala sese, ma tala bibilo, ma tala le sao. Ma li lava. Wai ma sainga i de vao le malo e kāle sia mano. O au e se lo wha alo i le fionga i a savea tano marifa. O na ngā luenga sa whai nei tau sanga e tele. Ia malana fo i mata whai oi o le. Tau ma whai pe whao nāna ta whai oi o le media. So soani e le malo i tulanga uma fo i o a uma whautuanga. Me o tu alalo i whautuanga whai tionga. I whai tionga a noa ma whai tionga le lei. E tātou te loe le sao se teimi muni muni. O le mea leo o manatu i ai, talo whai le ngā luenga sa whau wau po e le fionga le ngato i tele i a sabea. Ua e se le mea leo ua sau le observer te mine nei, mai o te mai tau e matutoa i oe. O la mai maulo na legacy, malana ngā luenga na whau wau. La ngai tauna i e fo ini newspaper lei, ma ma losi i le tunu. A ia whai le tala sa, a wana i tu e whai ni tala pepelo. Awani to e fai nisi tala ele sa o le mon ele foi la uma wa ile sa ia ole tulanga ia ele me te tauna fai ele tauna tu au no ina aisa I tonu ale ta te taun fai fa foi tulanga fa file muino fina ngalo mama natu malangona o tata watunu ele se te kono lo si sili sa o le la langi o tata wa mo so ele lo tato wa mo so e to fa sa o I fol muri wa matua ma sofa alfa mali tau tino nei ele fa pe le upuna nalo pe le upuna mata mai tuila ele te tau on ofono without the officials yes ale te mai tau wat ona saulo le vangalo na lua wo to low lava le CEO o le Foreign Affairs ma le CEO o Cabinet e longo to lupe mo sona fina ngalo e fai me se fautuanga e atia e wona to e feni o fono a o ine o se matua tala le sa o le tala le lauto fa fongo le wa o fa sa o mai ele CEO fai lo tu si al Cabinet ma o ila e matua I maua taitai ia le si foi la sanga e o ia ono le fa ta vale ina o la ua ele ia se la fautuanga le fionga ile sui par mia ia tolu ale o fatu po le observer tal ma ele tasi e se tala se fa pe o fai moni na ma o tele ma no ai tu langa uma pe fa mo ia e au ta wola o fa ngota o fa mo so fo ile samo e ana ta pena lo la io tu langa o le fa mo te tau na ia ile the media site al tato malo
Wa ala na li poti el observer me umane. Ia ono lo ye fo tūlanga o le o malosi le. O le tūlanga o tato press tūlanga government press. E te tau lava na tau la mua tato government press il fasala launga ma me uma te tau na fai. Mai aluenga lava so soni fo ia ilato o levan fai ngā luenga. Mai o le mere leifo. Le avel so soni fa le ia tidi el tato government press. Wa ina sa mai fa matalanga o le malo. Afa tau nei e taun update la tau o le fa pelo mai o la tūlanga le wa ye o ina fono mar parbia ni ma me uma fa pena peita e mo mo atu sau le tau fa le ngal opse ia o la tu upu mata upu ale malo e te tau na tula ia o le puipuinga o le malo e lalo o le gam press e fa sao ai fa matalanga uma e tu ina tu i fafo ina fa nga malo. Ona tatou ngā iolo le ia lela umo o tonu le teimi lea. Sa unoa le fionga e ana fil. E le sao. Nana le meta. Fa fer tua inga le tua ina ino ia la ua le fionga e pesta fai le mei o fionga sui panmia. Ea, se o fatali po langa ingo inga le fionga le CEO wal kapeneta. Wa mea ia, wa le te tau lona tatou tuana fonofoa. Malin. Fasa. O le mea lavala lea. Normalize. If you I me ta ubale ai maleanga le malo. If you personally attack le tamata, ia ma fie pe manua ma te lele a fianga le tangata. Pe u achieve le la toma. Malino. Mo ma fau o fa pe talo fai tu singa. O fai mo graphics aka komi vo e fa fa really. Yeah, Matiro, my Winston, my mare, over there. I wish these people will wear my shoes at this moment. Tonu o maftianga ila usinga mai me uma. Ele otoe na oa o la uli, oa o fili o pare mi o malo. Hello, fine. E tangata nu. Ai fai le fa luma, ma le fa ula, ma le tau fa valea, ma le tau fa lea. Yeah. Au nei o tangata loto wha maangalo tele tula e pa mawhai. Ai le mawhai o na o te whai se tūlanga wha maangalo. Langa leo o tau veina langa madu. Mōni lang. So fwoi sa mo. A tia peso fwoi sa mo. E ana whai role o me tauna wha tūlanga ma o tauna wha sao. O te le musu e atu lau tala lea. E le mawhai na toe tu tala loa ina. Leanga i mai o le tau wha leanga le whai. Right. Mai o tau o mai tūlanga sili o na tarwhenga i. O la iai le lo ia sili. O le langa tawhai oi. O le pui o le whaamsinonga, pui le parmene, pui ma le malo. A o tō vai o tō sisirai upu matala ia lafo. Wa tu tala loa. La fo ia lim tanga lue ngā leo. O le lata o matawhai oi lea. O matai me palota, o matai me vang whai. I am no longer only a leader of the Fast Party. I am the leader of government. O lala pui fai le integrity ma le mamalu o le malo sama. O le pui nga le tauna fai. A lala vai mai Winston na mata le noa. Ai hula mai tato newspaper e atia. Moni le. Nga whaalu maina. Maoni tangata o tirei ropo o fea po ise mele mawhau. Uyo lea. O lea tatia i whapea. O manatu e tate ala i fortae au, awane i ea a fia i whamatalanga. Awane ea a fia i tustusinga. A ia sa o pelo u fina ngalo malo manatu. E tau ave i mere lei mo le atunu umuriru mana. Mōni lang.